turabaramukije mwese bakunze ibikiganiro haracyariho ibyizigiro amahoro y'umwami wacu Yesu nakomeze kubana namwe mwarayizegiwe cyane rwose nagira ndakwibutse wewe ari rya mbere uje kuri no channel ya haracyari ibyizigiro TV ugire subscribe kandi ugire partage ku bandi kugira ngo kino kiganiro tugishizeho ubu wa mbere ugikurikirane kandi ugize ikibazo cyane ari ntaye umva yofasha abandi bantu bitewe n'ikigwa turiko turiga wo kwandika muri commentaire turiko turiga ku nyigisho cyane gucigwa twise ingaruka mbi ziba mu kunywa inzoga rero irafise ingaruka kandi atari nziza ikintu cyose umuntu akora akiri muri muno buzima kirafise ingaruka ari cyiza cyangwa ari kibi kirafise ingaruka ni byiza rero gukora ikintu gifise ingaruka nziza ukiri muri buno buzima hari ikintu umuntu akora akazapfa yicuza ubuzima bwiwe bwose hari ikintu ukora kikangiza ubuzima bwawe n'ubuzima bw'abazagukomokaho nk'akarorero turabona umugabo yitwa Gehazi ukungene yagiye gutora ivyo Namani yari yazaniye umukozi w'Imana noneho imivumo cyanye imibembe ya Namani kimuzaho iza no ku muryango we wose muyani majambo yakwegeye ubuzima bwe ariko akwegera n'umuryango we wose kubera akamanyu k'umutsima gusa Salomo yaranditse aravuga ngo si byiza ko umuntu acumuzwa n'akamanyu k'umutsima biri kongera ikavuga ngo ibike birimo kubaha Imana biraruta ibihinda byinshi bitarimo kubaha Imana imboga zirimo kubaha Imana ziraruta inyama zitarimo kubaha Imana igumugisha rero turiko turiga gucigwa twise ingaruka ziri mu kunywa inzoga zirafise ingaruka mbi cyane twaravuze mu video yatambutse ni bande Bibiliya yemerera kunywa inzoga mu video yatambutse kandi twaravuze ngo ni bande Bibiliya itemerera kunywa inzoga none turiko turavuga ingaruka ziri mu kunywa inzoga uzinwe ariko uzi ingaruka yazo bivuga ngo byose ndavyemererwa ariko si byose bingira ikimazi byose ndavyemererwa ariko sizaganzwa navyo urakwiriye kumenya nubwo uvyemererwa ariko ntabwo wemererwa kuganzwa navyo nubwo byose uvyemererwa ariko hitamu gukora ibikugirira ikimazi Imana igumugisha nagira ngo dusome mu gitabo cy'imigani 23 so murongo wa 29 avuga ngo ninde agira ngo yo ninde agira ngo agwe ninde afise imitongano ninde afise imidodombo ninde afise inguma atanyanduruko ninde afise amaso atukuye nabatavirira vino nabajya kurondera izituriranije Imana idutabare cyane baratubwiye ngo ninde agira ngo yo yani majambo twararangirije gukantu kagira gatandatu aho twavuze ngo inzoga izatuma amaso yawe atukura inzoga izatuma amaso yawe agirane atukura mu bintu bishobora gutuma inzoga cyanye mu ngaruka ziri mu inzoga kimwe izatuma amaso yawe atukura tugeze ku kintu cya gatandatu cyane ku ngaruka igira gatandatu iba ku bantu banywa inzoga ingaruka ya gatandatu amaso yawe azatukura ingaruka igira karindwi uzagira ngo yo uzagira ngo yo uzamuyani majambo uzakoma induru uzagira ngo yo biratubwiye ngo ninde agira ngo yo bona abantu batavirira inzoga uzakoma induru uzabona abantu banyoye bariko bakoma induru uzasanga batekanye uzasanga aho bari hose bariko baravuga uzasanga mu karere kose barimo ushobora gusanga tuje uretse ko zibatwara gutandukanye ari umusanga yanyoye atavuga sanga arahoze ariko undi ugasanga aguma avuga ari wose amagambo adashira aguma akoma induru birivuze ngo ninde agira ngo yo ninde agira ngo karabaye ndavuga ati noneho karabaye ndatsinzwe ndasubiye inyuma ndasubiye hasi karabaye n'umuntu ngatavirira inzoga bisikura inzoga izatuma ukoma induru uzakomeshwa induru niki bazagukubita ko Bibiliya ukomeje aha mu migani batubwira ngo ninde agira ngo yo ninde ngo agira agwe bona batavirira vino uzasanga abantu benshi zarabatuye mu manga abandi zarabatuye mu binogo abantu ugasanga bari kibikomere abantu ugasanga baramenaguritse nibuka umukozi w'Imana umwe yigeze kudushingira intaye amenyo yo ngaho imbere ntayo afise yigeze kudushingira intaye
aratubwira iyo ariko arashinya intahe, nshobora kuba umuzi sindamuvuze izina, ariko iyo ariko arashinya intahe arakunda kukivuga, agaca kuri ya menyo akayatwereka, kubera uyarebye utayazi wakwibaza ko ari original, kumbe ari amenyo y'ibipupe. Aca tubwira ati je naranyoye inzoga kugeza yari afise umuzungu, kubivanye n'amanota yari afise, umuzungu yiyemeza kuza kumwishurira hanze, agende yigire hanze aba ari yaminuriza. Mugabo umunsi umuzungu bateguye kamutwara, aca agenda gusezera abakobwa, yari afise abakobwa benshi bakundanaga, agenda kubasezera. Rero agenda asezera umwe akaramurarira, undi akamurarira, noneho fone arazimya kugira ngo batamujena. Noneho yasango yo kugenda iramurengana, kubera iki? Kubera inzoga. Arabandanya aranywa igihe kimwe, rero agenda mu kabara aranywa, bamukubita ikidaje amenya avayo, ntiyamenya n'aho atarukiye. Nayo yirasekeje cyane, agiye mu kabare, none wazindura mu gatondo ajya mu kabare, ibaze amenyo bakayavanayo nijoro ntubimenye, no mu gatondo ukabyuka amenya atayariyo ntubimenye, ubwo zari zamuraye. None ahageze umuntu w'akabare aramubwira ati uyu muntu ashobora kuba atiyeze, kamuzanira ikiyo. Aramubwira ati nzanira ikiyeri niyugumure. Agiye kumuzanira avuga ati oya reka maye muzanira ikiyo, umuntu atahapfa bavuga ati yakomerekeye hano. Aca mu ikiyo teni yirabye, agiye gutya abona amenyo hari imbere ntakiriyo, abona hari imodoka nyine yona haca. Aravuga ati karabaye, aya menyo yanjye yagiye bane yasobanukiwe. Byaciye birangira afashe ingingo yo guheba. Ni byiza rero ko ufata ingingo yo kwiheba hakiri kare, itarangiza ubuzima bwawe, itarasambura ubuzima bwawe. Ngo ninde agira ngo yo bona batavirira vino. Iyo ni ingaruka ya 7. Muvuga ngo ingaruka ya 7 yo kunywa izatuma ugenda urakoma induru, izatuma umuntu agira amagambo menshi kandi atagira ikimazi, uzakwisanga uri mu ngorane, uzokwa muri mu nduru mu buzima bwawe, uzafata amadeni wisanga uri ndura atamahoro ufise, wibaza ingene uzakwishura ayo madeni, uzakwisanga mu bibazo runaka utazi n'ingene uzabisohokamo. Ni byiza rero kwihagarika hakiri kare. Birivuga ngo byose navyemererwa, ariko ntabwo ari byose bingirira ikimazi. Ingaruka ya 8, inzoga ituma ugwa hasi. Inzoga irashobora gutuma ugwa hasi. Muzarebe abantu banyoye bagenda barasinda, bagenda barandika 8, niko abantu bakunda kuvuga, bagenda barandika 8. Rero inzoga izatuma udatumbera inzira wagombye gutumbera. Urabona n'agafurege gatoya uzabona umengo ni kimanga kinini, amunigeze kubona ari karasimba agafurege kwe yari yanyoye, amaza kwitaza ariruka pyu, agafurege gatoya n'umwana yotambuka, we muga kugira ngo agasimbuke byamusabye kwitaza. Kwera inzoga izatuma utakaza inzira uje na atari. Sinababwiye muri video yashize inaye yanjye kungene natashe kuri Tanganyika, kandi aho nabaga hari mu bwiza. Ibaze ko kuba mu Buyenzi kugira 10 hanyuma ukacwava uzi ngo utashe mu bwiza, kwaje usanga watashe kuri Tanganyika. Urumva ivyo bintu ni byiza rero kwirinda ico kintu. Nawe urafise aho yakuvanye. Ndazi ko muri mwebwe mudukurikirana, bamwe muri mwebwe mushoboka ko mwazinyoye no musi mutagizinywa. Mutwandikira muri commentaire nimba hari ikintu cyagushikiye ariko biciye mu nzoga kandi kitari ciza, utagize isoni, umva utogira isoni, cyandike muri commentaire kugira ngo gifashe undi mwene data.